Presidente da República usamos ao encontro com participantes Xiamiao Voctec, deve organiza o Ministério da Educação e o Palácio Presidente. Encontro entre Presidente da República e participantes Semyon Voctec, Southeast Asia, Minister of Education, Organization Governing Board Meeting, nebe participa o Nação Sanu Racing e ne organiza o Ministério da Educação, no halau e Palácio Presidente Tersane. Banhira Ramata Encontro, Center Director Semyon Voctec, alias Haji Abu Bakar Dehan, soromutu Presidente Timor-Leste, hamutu Nação Sanu Racing ida Sudeste Asiático, husi Organização Educação e Asia Sul. Pada hari ini Selasa kita berkesempatan bertemu dengan His Excellency Presiden Timor-Leste beserta dengan 11 buah negara termasuk Timor-Leste, our governing board members. Jadi ini adalah pertemuan yang sangat berharga dan bagi kita semua. Sinuwute Brunei Darussalam adalah Southeast Asian Ministers of Education Organization. Jadi adalah satu organisasi menteri-menteri pendidikan di Asia Tenggara. Jadi ada 11 buah negara termasuk Timor-Leste. Jadi Sinuwute adalah mandatnya untuk meningkatkan debate system di Asia Tenggara dengan membantu memberi kerjasama dalam bidang latihan, training dan research, termasuklah latihan bagi para guru dan lembaga pengurusan termasuk bahagian manajemen dan leadership. Jadi kita Sinuwute telah menerima bantuan daripada kerajaan Kebaduli Yang Maha Mulia Sultan Brunei, itu melalui Kementerian Pendidikan dibelanjai untuk membantu semua ahli-ahli Asia Tenggara untuk menjalankan kursus-kursus dan perkembangan yang telah saya sebutkan. Niadehan edukação atua ajuda emahoto iha Asia Sul, convida Profesor Sira atau halo tuir curso nebe halau iha nação tomak. Iha bimang ni Sira mosato agradece a Presidente da República nebe halau na encontro ho Sira ho di kolia kona ba sistema edukação iha Timor-Leste. Presidente da República Zera Muzorta mosato bem-vindo a participantes Semyon Voctec Governing Board Meeting husi nação Sanu Racing ida. Presidente Moshusu ba participante Semyon Voctec Governing Board Meeting atau hadia sistema educação onde fornece bemos no cuidado saúde onde prepara educação na saudável badia parte hoto. Emerenciana Pinto, STL News.